نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره اجتنبوا السبع الموبقات تباميهم حلاها قراني بودوغمبا حق فافيكم حق كما كنت باميهم دروه ركعات رواش قالوا يا رسول الله وما هن الصابيكم دنبي اي الله ورسوله كباتو اي حق كمك ايغ سوون algon men halaku teriya pattala faane boduwegimba hakkamaki kobat den nabiy sallallahu alaihi wasallam mi halaku quraniwi haffafa ge wahaka bayan kodde begotu hadis kurawi qala ash-shirku billah allah subhanahu wa ta'ala shiru kurme was-sihru adi sihru hedma wa qatlu an-nafs allati harrama allah illa bil haqq allah hurmatir qurafa nafsik hagga kalage menui merumai wa aklu riba adi riba kewmai wa aklu malil yatim yatimunge muda aniyavari gotuga kewmai wa tawalli yawm az-zahf hanguramage maadanakum findive filendumai wa qadhfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat iffetri angenuna zinegtu mot kurmai faafege me khabaru faafa kantattoga ebbeswaraka nule kahala nibatu kantatok mulin iffarai fatibe effeteri anhenu macha zinege tumat koro